கொட்டையம்மா மத்தல கொட்டையம்மா தயமா தயமா என்ன பயமயமா வாலியம்மா பேராண்டி சனதிய கூராண்டி கனடிய காண்டாண்டி இதர பேரா அன்னக்கிளி அடியால மரக்குள வெண்ணக்கிளி நல்லபடி வாழ சொல்லி இந்த மண்ணு கொடுத்தானே பூர்வ குடி கம்மங்குற காணியெல்லாம் பாதி திரிஞ்சானே ஆதி குடி நாயன்னரி பொன்னிக்கும் தான் ஏறி கோலம் போது சொந்த மடி என் சாமி வாங்கோ வாங்கோ உன்னாகி அம்மா ஏ அம்பாரி இந்தா மும்மாரி என் சாமி வாங்கோ வாங்கோ உன்னாகி அம்மா ஏ அம்பாரி இந்தா மும்மாரி குக்கு குக்கு முட்டை போடும் கோழிக்கு குக்கு குக்கு ஒப்பனையாறு மயிலுக்கு குக்கு குக்கு பச்சைய போதும் பாசிக்கு குக்கு குக்கு குச்சியாடுவது கூட்டுக்கு என் கடலே கரையே வனமே ஜனமே எடமே உழமே எதமே தடமே என் சாமி வாங்கோ வாங்கோ உன்னாகி அம்மா ஏ அம்பாரி இந்தா மும்பாரி என் சாமி வாங்கோ வாங்கோ உன்னாகி அம்மா ஏ அம்பாரி இந்தா மும்பாரி Wow. Cuckoo. Nice. මම දැක්කා කෝච් රායනි තමයි ඔතනින්දන් ඒ moves කරන්නේ බලාගෙන ඉන්නේ එක්සයිට් වෙලා ඉන්නේ හුස්ම ගන්න ඕනේ ප්‍රමාණය අඩු කරන්න ඕනේ ප්‍රමාණය ඔක්කොම කියන ඔතනින්දන්. ඒ කියන්නේ දැක්කද දන්නේ හැබැයි. එච්චරට දැනෙනවා කියන එකනේ අපි කතා කරමු. මේ song එක ඇතුලේ මම ජජ් කරන්න මම ගන්න ඒ පාර්ට් එක තමයි මේ song ඇතුලේ ඩයිනමික්ස් තියෙනවා ගොඩක්. එතකොට බැටල් එක ඇතුලේ ඩයිනමික්ස් ද ඒගොල්ලන්ගේ ඒ vocal structure එක තියාගෙන maintain කරන්නේ කවුද කියන එක because this is a difficult song to battle with and perform and do everything. ඉතින් අපි audibly because this is the voice Sri Lanka අපි when I have to choose a voice for the next Coach, now it's the decision time. okay now my heart started beating. වැඩිපුර හොඳට ඩයිනමික්ස් කන්ට්‍රෝල් කරපු සහ වැඩිපුර බරක් කරට ගන්න පුළුවන් කියලා මම හිතන මොකද මෙතනින් එහාට ඊළඟට එන ඔක්කොම රවුන්ඩ්ස් හරි ටයිට්ලි පැක් වෙනවා ඒක නිසා මේ තරංගෙන් මේ වෙලාවේ because I have to choose one I'm going to go ahead with I'm going to go ahead with Mohashi. Congratulations, Mohashi. Alright, coaches, Hama, Ehine Virtai Ayvenve. So the stealing time starts right now. Thank you, coaches. Life එක හරි විශේෂයි ගෑනු ළමයින්ට. ඒ දන්නවද මං එහෙම කියන්නේ? අපි හයිය නෑ කියලානේ ගොඩක් වෙලාවට කට්ටිය හිතාගෙන ඉන්නේ. හැබැයි මේ වෙලාවේ ඔයා ඔය දරාගෙන ඉන්න විදිය ඔයාගේ හී නෙමෙයි. හැබැයි ඔයාට පුළුවන් වෙනවා රියැලිටි එකට මුහුණ දෙන්න. හැමෝටම ඒක එහෙම හිනාවක් එක්ක හරි ශක්තිමත්ව කෙලින් හිටගෙන හැමෝම දිහාම බලාගෙන මෙච්චර සෙනගක් මැද්දේ දරා ගන්න අමාරුයි. හැබැයි මට හරි ආඩම්බරයි ඔයාගේ. මට හරි ආඩම්බරයි ඔයාගේ
ඉන එක ගැන. මම දන්නවා ඔයා දවසක ලෝකේ ජය ගන්නවා කියලා ඔයාගේ හීන වෙනුවෙන්. ඔයා වෙනුවෙන් ඔයාගේ ශක්තිය වෙනුවෙන්. So doubt එකක් නැහැ. All the very best. Win the world. You were amazing on stage. I didn't know you were such a good performer. That was so good. We have a few things to work on, but I'll be glad to help you in your hand, okay? So amazing. God bless you. All the best. Wish you all the very best. Plus.